fesa. A ke go tame malome ka kapa a re leboge maele ke a dumediša motheeletši wa motse community radio station magoši ya gaborena re a letama ka mokana ga lena mmogo le ka dikgokaganyong tša leago re a le dumediša balli ba rena ba bošegong ba lekgono re a letamiša ge le kgonne gore ge le ne le bothata la tloga ka magaeng la tla keno la tla la nyaka thušo ke le dumediša ke le moremi o la motseba ke malome ka kapa re kgopela nnete fela ba gešo le re bieleng yona ka mokgweileng ka gona molli ke mammo ba ra gore go tlo bolela o fe mo go lena ke bana le bana ba motho ne ba no ra gore go tlo bolela o mofe o mogolo kana go mofe wena o la ke boletseng le na mosegare o kae kwena and then o latela ko mofe o mogolo ko mofe kuo ya ke tlo kgopela gore go thome wena o mogolo and then go tle wa latelang wena o e jwalwa kere and then ka gore ke boletse le o mongwe mosegare mo go lena ka be ka mmutšha ka re o mongwe o ditaba tša di tsebang ga botse ebile le yena a bonang tše wena o di bonang ko mofe ke moka wa raua jwale ke tlo kgopela gore kgaetšedi ya ka kwena o tla go thoma ka fawe ke moka go tlo latela o a go latelago wo o monnyane o tla no ba thieditše tše di bolang kwena le tše di bolang kuola ge e ka ba go ne le mo e leng gore le šile gona kapa le yena go ne le tše a di bonang o tla re botša tše a di bonago thobela re a dumediša ra a titsebiša ka botlalo ke moka ra tsena ditabeng o ka no dumediša wa šiela o la napile ke moka tša boela ka mo wena nna ke a le dumediša ke nna phindile lešika go tšwa lefaseng la matlerekeng re a leboga barwedi ba ga lešika ka matlerekeng ke baeti ba rena ba e lego gore ba ngwaletše pitšentše kgolo e le ge ba imetšwe e le ge dilo di sa sepele gabotse e le ge ba ile ba leka mola ke moka ba hwetša gore thušo a ga ba e hwetše ke moka ge ba theditše lenane go la pitšentše kgolo ba kwa gabotse le go bona gabotse gore batho ba thušega ke mo ba ileng ba hlobola pride ya bona ba e bea fase gore le ge batho ba ka reng rena re aya se re ka se thabelang ke ge re tla feleletša re kereile khutšo gore mang wa bolela mang ga bolele mang o reng mang ga reng rena a ga re ne taba le tšewe gomme re dutše fela metsotsong e senyane fela go ikela go ere ya lesome ga ke tsebe gore moroka ke boele ka mola go yena goba mohlomongwe ke bona o sa bula di-laptop mo ke bona o sa dia sela le sela ga ke tsebe rena re direng jwang ya o ka no tswa o e swerinyana o ne le bona ka mo ga go ne bothata kgaetšedi ya ka ke moka o ka no tšwela pele wa fa motheeletše se e lego gore o motlišeditše sona letšatšing la lekgono jwale ka ge moroka a boletše re thaba kudu a ge motho ka bo yena a bolela dinnete tše e leng gore wa di tseba ebile ga a fihle selo ka baka la gore o theeleditše ke batho ba bantšhi ba e leng gore ge o sa bolele nnete ba kgona go kwa ba le kua gae gore ga o bolele nnete le rena re le bokakapa mo re kgona go bona gore ga o bolele nnete jwale re seife o skwa re omantšha ka batheeletše ge re tla be re go botšiša kudu re epolola nnete e re e bonang gore e gona ka baka la gore batheeletše ba bangwe ge re le botšiša kudu ba re ganeng bokakapa ba dia jwang mara re na le mokgwa o re o šomišang wa go epolola nnete ye re e bonang gore e gona e fela e ganelela ka ganong kapa ka potleng ga etšedi ka sebaka ke sa gago nna re a lela re ne le bothata batswadi ba rena ba tlhokofetše ba ile ba seno tlhokofela fela ba ganne re ba tlhoboga ba ganne re ba boloka ba re tšea ba re iša ka metseng ya batho gore re go dula ka moo then ba ile ba seno fetša fela ba dia wa ba le motho e le gore o re golela tšhelete a ditšhuana a ra re golela yona fela
a regela a re botsa gore o nyakela stene ra re stene seo re nyakele ka re ikopa ra o ke le nyakela gausi le nna ka ra go ne bothata ka re wena o re senyaka gausi le wena nna re senyaka re ikopo and there's a re yena o tla dira o tla siaga mo yena sentse a bona gore o tla siaga kae a siaga mo yena a siaga so stene seo se bakilwe se ile se bakwa fela re mmoja re nyako dula ka mola re botsa re stene se a se sa rena stene se ke sa motsetsoko ra re joang ka le masocial worker a tseba gore stene seo ke sa rena nna ile ka tloga ka police station ka ra ke ya police station ka ba botsa ka stene sele ka re le masocial le ka nwa ka masocial worker na go confirm ba tswa ka masocial worker then ba ya go ba molata ba re makwa gore gopela ro fe motho ntweo dikhie tša motsoo o nyoko dula ka ga ba a re bana ba bila ba nyake ga bobona then ka mmotsa ga rena go nyetse ke godile ke tla dula le bana ba ge shuka mo a wa o ile gore fa dikhie a gone bothata re ile ra dula ge re dula fela re kwane re le bana ba motho re le ba bararo re nolwa re ilwa fela ka mola go no ba le dimpya dinge diphoofolo last re boleile nto e cobra ka ntlong gaitsedi ke ba ganne le boloka batswadi ba lena ke motswadi wa mme kwa tate kwa mme le ga ne ditse ke mang go boloka mmago lena ke batho ba ka gae ke malome ke ragolo ke koko ke mang ke mmamogolo a rena nna ba re botsa ba re tšera kere ge stopo se tsena ba re tsamaya le robalang motseng ba re iša ka next door ba re tsamaya le robalang ko and nna ke nna first born ke tse ke taba ke ngwaga mang 2007 bone mongwaga me kae 16 years bone 16 years ba le ishitse ka lapeng la batho ke leloko la bolena a se leloko aowa a se selo le rena okay ba re mabaka gore ba le ishe ka mo beeleng nna ke tsebe a senke ba re botsa gore lebaka keng nna ba ile ba bolela ba re sa le bana alright ba ganne le tlhobo ga mmago lena se ke re motlhoboga polokong a letswe a retswe a gone se le se dirileng sa mmago lena ka lekhula mmago lena wa mafelelo ko mofe a gona toropong le a ba mo fapantšha le mmage ba re fapantšhitše ena le ena nna le ena ba re dirile o mogolo le wa mafelelo and then ge ba etswa ba lešia ka gae alright re kwile yeo ya bobedi keng ya bobedi sello keng radio e timile e le gomola radio ya tima sello sa bobedi se lena le llang ka sona ke sa motse se sa nto ba ragetše ntlwa kere mo ga boga bomarena so ka moo a re phele ga botse and nna ka feletša ke diang ke dula RDP ka re ke dula RDP ngwana ge šutna go šetše bona babedi ba ga ba le kua ba alwa le babedi nna ke tse gore ba bakang ba tla go botsa re ka mola gone dikatse dimpya eng di a ba tshwenya ba robale ka mola so last o kiwile a šetša nnoši o wa gešo a tla ke tima ke le RDP a mpotsa gore yena ka mola o bone noga e phuša pitša so ka ra wa re tsamaya ko e bona re no kry-a nogo e dutse mo kgoneng e emišitše tlhogo ra kgopela batho gore ba re bolaiše yona ke no ge beile ka kamoreng efe ka kitchen e le ka kang noga gona e le kgolo le ile go e bolaela riang ka yona nna re sa tsebesele re ile go e bolaya ra latlhela mo latseleng ra itshuma ke yona e le reng ke cobra ba re ke cobra ba re botsa e yelo ile e emiša nto e ya dira ditsebe so e emiša ditsebe ya lena mathata e tshwanyana go riawa ke hlatsetše tša di bolelang ka gore a se noga fela
Motsola ne re dula ka go ona wa phela ka nnete ntong wa go makatša ke gore go mbale a re sa dula mo go tee mara re ne le kwano mara Motsola wona wa na re tsebe gore go direga a le sa dula mo go tee lena le dula kae wena o dula kae ke dula ga mmamogolo wa ka wena o dula kae ke dula le monna ka mo a dulang ka mo ba dula kae ke dula ka RDP Motswabe lena o šetse le mang o nnoši alright lebaka la gore le tswa ka gae ke gona gore a gone bophelo le go ga boima ka lebaka la dilo tse le di bonang ka kua gae ene a o kwe ka motho lo tse o di bona straight ko dilo tse le a di bona straight le mabone gona gore o laitile le bone so le timo topotse gore tlopiswele sa sa forogo go e laita ya bereka boše gore ka mo ntlong go no tsena mmamogaganyane e mentšhintšhintši nako nngwe gape le o ne re o dišitše montle o ne o kwa mogedimo ga ntlo gore klu e re ra checka o ne ke raka tsengwe tšhoutšho ya fologa e nametše ya fologa o kgona ke ra le ka mo motse o ka re pula neina mara wa makala gore kua e kutsileng o sene matsharatsharane mara ka mo ga borena gona re kera mae a dikhala a mabulu ile ka khotsa mae a mabulu le nakong ke kgono lora ke tsoge ke botse ke re ke lori le gape go itla batho ba nka pesha thapo e tshweu mara gone mogala botlile mo gona ro sa yapa forogo ke tsoga ke suela le ba ke mmitse ke re bona thapo e lashi le tla ka meguta le mpya dilo tse ge le di bona le botsa ba ga bolena ba reng ka dilo tse le di bonang a tsa sentshimana ka a robala ke mo re tswang go bona gore bophelo ba re imela ka gore a sanka go e ba le motho a bantaba le rena a gona ba bang ba gele ba botsa ba reng bone a ba ishifelo go swana le go mbale re ba boditse ba bang gore ratla mo marebile ba netaba ba ishifelo sa bona go go no re le yelang kowe alright jwale ge ba re lena le yelang ko ba re solution ya gore ka mola gare ga lapalela la ga bolena go be le khutso ba re ke eng bona a ba nayo ka gore le ge re dula ka kwa go no lo ka tlangare o tla go le check or le jileng go diragala ao sentshimana rena robala ao a sokola sale re no tla ishega lapa le la bolena sale le ya neng ka go lona na sale ke ya ngwaga go feta last ra tswa nna le phinding re ile re ya ka kua ngwana ga go wa moshimane a shulo wawa ene o wa ka re tswere ke bolwetse ba le ke ba go then ile ka motšara tleliniking a ntša wele so tleliniki re ile re fihla ba rawa ngwana o madi a ga sekono a ne bolwetse ba go wa go shapo go nyatse o ne go bethagana ka difatlhego wa ruruga and then ngwana o ane le mang ka gae ngwana last o ilane le nna maga ile mmerekong a mošile le nna ya no go ne bothata ke nnete ka gae go na le bothata bo bo serious ngwana ke ena o rato go ella re mmago lena le papa go lena ba tlhokofetse ka nako wane go ba go tlhokofetse mmago lena fela gore ba tsebe papa gore ena re mma re no tlhokofetse le sale ka gae go ba lapeng la mmago lena re sa le ka gae lapa le le bolelang ka lona ke la bo mmago lena le ba monyaketseng ke la mmaka e re ikwešiša kere
lapa le ke la mmago lena le be le go le lesole le 3 le 4 o mongwe ko le reng o magweng alright ke rata go thuša lapa lela la bolena fela santse re re ge re le thuša le be le o e leng gore o tlo o dula ka go lona ka re gong jwale ke kwešiša gore wena o dula monneng ene ke sure maybe mo gongwe a ba nyala ba banyetše a ba nyala wena o ga mmamogolo akere wena o RDP ke a mang RDP o ile a dira a re ke monyakele ntlo ka monyakela a re a tšho a dutse ka re ka mola a phela gabotse so o tšhabile ka gae ka lebaka la mathata o tšhabile ka gae ka baka la mathata le o tšhabile ka gae ka baka la mathata lapa le phelago le ne dinoga magagešo le ka se le dule lapa la dikatsi tšeo tša semaka le ka se le dule ba bang ba di-family ba seke ba tšea taba lena gannyane ke gopola tšatši le malome ka kapa gona mo lenane go le go ne mme o mongwe a re wa tseba ke ile ka fetša re tepa gore go ne le gore re robale ka gae kampane re o lala re nyaka monna gore ke tšwe ka mogare ga lapa le ke seke ka robala ka mo kare ge ke robetše ka mo ke hloka boroko taba yela wa e bona gore ga se bona ba nnoši di a boa man wa dula nga mamolo ge ko mofe ko wena mara wena o ile le batho ba bommago a lekwane sentane o dula ga mmamogolo wa go jwane le sa kwane le ba bommago mamogolo a sa phela ngwana gage o toropong ke mo kgopetse go dula ka gona okay why o sa kwane le ba bommago awa ba bomma a se gore a re kwane kore di-action tša bona sentse mana rena a hlokofala a go ne wa neng taba le rena ka baka la gore ngwana wa gešo a ntatela ile a ba jo gore o mmona a gafa topa dipampiri le leleme le theogile a sa bolele ile ba mmetha ka stroke sa mmele ka moka swa palela ko go tsama fetša 3 days ka moka hemanora ke rena ne re ema re lwela gore a fole ka gore ile go tswa lentšu go mongwe wa mmamogolo a rena a re ka gore re patela society a re motlogela gwe ka gore a nya ke pholo molwetši o be a dira eng ge ba re anya ke pholo gona ka mokgwa o ba sala e wa 3 days ka moka palela ko go tsoga okay matle re keng eo ka rene bothata no so wena le ba genu le lwetše taba ya sesi fela a go ne nngwe ntle le ya sesi le lwetšeng a wa ye ngwae gona ka baka la gore ya o ile ka e lwela gore ka gore tšatši la mafelelo mo re moišitšeng ke mo e leng gore ile ka re ke boa sekolong lentšu la nompotša la re tša motho le moišeng mo go so gona mo ke makgoditšeng pholo o ile go kgwetša pholo ka bitšiwa lentšu ka šupiwa ka monwana ba re nna ke moloi ngwana mmana ka o ne ke ile le yena ba morela ba re le wena wa di tsena go sasa go tlo ba jwa wena jwale o sala fola nako eo sala fola nako mara tše dintše ba mo phiketse ka gore yena o se tsene sekolo o rutegile mara a re o tswela pele mo a leng o lositše pasa tše pedi a re o tswela pele go no ba tlhakatlhakano mo go yena ka mokgwa a rutegile ke ba itle kgole kudung ke bogong bale re dula ka ga borena ka baka la gage o a seng gona ao o a ntatela o a seng gona ke mošimane ke lasbon gore wa go rutega o raofe ke rao aowa o studišitšeng sese o studišitšeng mara o tsene sekolo a tsena unisa then a thoma go tlhakatlhakana moo a tla sa tšwela pele a se tlogela go nyatse o se boeletše gape bo studišang unisa supply chain okay magagešo mo bophelong re sepela re gahlana le mapheko re tsama re thitšwa fela gore ge re thitšitše re eme wa tseba gone batho ba bangwe malome ka kapa ba fela ba tšea gore go tla mo pitšeng tše kgolo batho ba batlang mo maybe ba tetshegiša ka batho ba sa lemoge gore motho ga a tšea decision ya go tla mo dipitšeng tše kgolo a swane le go tšea thapo a itekeletše
motho ga e tla mo o nyaka pholo ene go ne di-decision tse dingwe o ne kgone bona gore le ge nka bitša kgoro ya gae ka re di lokiše di ka se loke lebaka la gore di seke di a loka go ne decision tse dingwe o kgone bona gore mo gore go loke go nyakega moruti goba ngaka go nyakega ngaka goba moruti wa ka tlang a kgona family a kgona mathata a leng ka mo gae cause go ka bitša family ya geno ka moka wa re a re boneng gore go diragalang ka mogare ga lapale mafelelong a di-decision e tlono ba go nore a re yeng ngakeng go ntse le go ne dinoga ka kua gae go ne di katse ka kua gae go ne dilo tse e leng gore di lepalediša go robala ka kua gae motse o tswaletše šule ke nako nkebeng family ile ya tiputšhare mare motse a mma go bana ba go o tswaletše so rena bole ka ge re le family re reng ka motsola ene le ka se dule le bana le sa hlolwe go le hloka le wa reng koko le jele papa le tše re sa dula ka ga kokwa rena ma-social worker ba re fa dijo mara di sa fitlhe go rena re no kwa ba re le kry-ile dijo go pala le tšheleta ditšhuana re be re e gola ne e sa fitlhe go rena ka matsogo e fitlhile go rena mola ile gala re lemoša ke batho thušo ke tlo lefa yona fela ba ga bolena bona ba tlo no feleletša re ba nyakile re santse re ba nyake re be re ba kry-e ba ga bolena santse re ba nyakeng le ba laetse letla mo le ba boditše alright kudu thušo e be le nyaka keng lapa ke a kwa gore ka lapeng le nyaka thušo and then ke kwešiša re le lena mebele ya lena le nyakela thušo ka re santse lapa la bolena le ledule lena le ya kwana le leso a wa re kwane re ne dikgagano tše re sa tsebeng gore re lešakeng emapele lena nkang le dumela gore le ya kwana awa ke nagana gore re la kwana gore lapa la bolena ke lebereke tswala pele ga etsedi a re kwane re ne dikgagano re le mo ka gore le ngwane wa gešo ile ngwala mo di-Facebook nna ka tlala ke pelo ka ya di-social working tša police station a matlerekeng gore ba re dudiše fase ba re galemile go padile ga e ba dutse le rena fase ba re galemile go padile sa gore lweša a ke se tsebe ke eng e rileng gore le palele ke go galemega le ba babedi re galemegile nako ewe re ka galemega ra fetša kgwedi tše pedi re kwana gabotse mare kgwedi e latela go ka no thoma go nore maybe ke tshwere metse a teacher wa pile ralo okay a gona bothata ke tla bona gore ke dira jwa malome ka kapa a ke re go ntjwa le yela ya go ngwalana di-Facebook le ilokišitše e fedile ke a ke nyake re boele go yona a ke nyake re boele go yona ke nyaka re yempeng go ntjwa le bothata bo le bohlokang ke ba gore le thušiwe mabapi le taba ya motse ya bobedi kore le lena le kwane ya boraro ko gore meleko e leng ka ga etswe le lena meleko mo go lena etswe akere le nyaka manyalo akere le nyaka mebereko akere malwetse ya go swana le a ileng a swara sesi a kotsi kudu gobane a utama bolwetse ba gore motho a latlhegele ke kgopolo ge o ile wa ba le bona phela ka ditaelo gobane go ne nako botsogang ene nako botsogang o ka se tsebe gore bo tlo go tsogela o le kae so santse sesi a phete ditaelo dilo tša gage di loke di be gabotse malome ka kapa ke iše ka mo go wena and then re tle re kgone go tšea megala so bona re tla ba thuša dikgaetšedi tša rena ke a go leboga moroka ditaba tša bona ga se tše ntšhi ebile ga di ne dipotšišo tše dintšhi ka lebaka la gore ba boletše go kwagetše gantši ge motho a bolela ditaba tša gage gabotse di kgona go kwa ke rena le motheletše kua gae dipotšo tše dintšhi ganke di ba gona gabotse ntwe ke ratang gore e dule gabotse ke gore batho e le bana ba motho a re avoideng ntwa go humola ga se botlatla ene ge bana ba motho ba agiwa o mongwe le o mongwe o nyaka go ba right o mongwe le o mongwe o nyaka go bontšha o mongwe gore o nyaka go bontšha o gore o ngwana a ke lekane le wena
ene le o nyaka o bontšha o mogolo gore o ka no bolo mogolo mara tlhaloganyo wa gago ke nnyane go ba ga go tšhabe go a kgonagala gore baloi ba tsene ka gare ga lapa ba lweshe batho and then go a kgonagala gore rena re le bana ba motho re no lwa ka baka la go nyatšana le go tellana le go se hlomphane and then go tlo kwa gore ntwa ya bana ba motho ga ine boloi ke ge o tlo no kry-a ba lebeile fase ka mokgwa o bollang ka gona gore e be e loka nakonyana ewe mara kgwedi e tlang re thoma gape then why go sa direge gore ge o mongwe a go solla gore nkane o pšhatla jeke o thuba metse o tšholola metse o dia eng why o mongwe a sa no o kgomola ge ga ke nagane gore go ne le motho o e leng gore a ka no tšwela pele a go hlapaola kapa a tšwela pele a go betha o sa te toile kapa o sa te phetolele mara mo o a bolela o a agiwa o mongwe le mongwe a nyaka go ba right ga go ne nto e tlo lokang ene le bana ba motho le ditšhiwana ge lena le sa kwane seng sa lena le kwelaneng bohloko gore ga re ne batswadi le nyaka o kwela ke mang bohloko o gona motho a katleng a nyaka go kwana le lena le sa kwane a go kgonege ene go a diragala gore le ba bommago lena ba no bona le dikgowa tša go hloka molao tša go hloka hlompho tša go no bolela ntong le ngwe motho a nyakang go ne le dilo tše dingwe o le motho o swanetse go gapeletšege gore whatever ye e tšwang mo tlhaloganyong e ganelle mo llemeng go tšwa o bo te tshwarele yona o nnoši ka gore go ne nto nngwe go ne comment nngwe ga e hlokagale gore o e ntšhe ka baka la gore ge o ka e ntšha napile o sentše dilo ka moka ene go swara comment ela mo go wena o swanetse o dile le yona e be e boele morago mo e tšwang gona and then o be o netefatše gore o te peaga botse wena o ne o nnoši ka baka la gore go ne le dilo tše dingwe o ka no di bona gore mara nto e gore e be soga ya swanela go ba solo mara ge o ka bona gore ge o ka e bolela go tlo senyega then go bohlokwa gore o e sware and then o leke tsela ye nngwe e kaone ya go lokiša problem and ye nngwe gape approach ya go sola motho diphošo ke yona e feleletšang e dira gore motho a se ka amogela diphošo tša gage because if e le gore ke sentše and then o šomiša mokgwa o morong wa go mpontšha phošo yaka ke tlo no se e amogele because le nna ke nyaka go bontšha gore I don't care so le bana ba motho ga la swanela go nyatšana ga la swanela go tellana ngwana o mongwe le wo mongwe ke ga botse ge a hlakela ga gabo bana ba bantši ba go hloka batswadi ba re ba tsebang di-family di ba tšwele ka matsogong ka fase ga mabaka a rileng ba ba rong e ka ba di-family ka nako nngwe ba ba rong e ka ba bana ba mohu mohlho mongwe go no se dire dilo ga botse especially le bana ba bannyana re a tseba re ge batho ba go tsenela tša marato a ba laulege ba robala di-boyfriendeng ba nwa majwala ba dira tsela ene o gopole gore ge o dula le o mongwe wa leloko o ikwešiša ge e dia ke ngwana gage yena gore no o tshwere ke stage mara ge e dira ke ngwana o mongwe o itšea jwale ka lenyatšo o itšea jwale ka letelelo o itšea jwale ka ngwana go hloka taolo that is why mafelelong batho ba e leng gore ba dula le lena ka moraga go hlokofalela ke batswadi ba tlo feleletša ba bona o ka re le nyaka go te taola bona ba ka se le kgone batswadi ba lena le paletše batswadi ba lena ebile ba hlokofetše so bana ba gešo le ditšhiwana ka moka le ditšhiololo ge o hlokofaletše ke motswadi o swantše o tsebe gore jwale o tekemetše nto nngwe le nngwe ye o e dirang o representa mmago kapa o representa papago a le mabitleng netefatša gore mmago mo a robetšeng gona o tšwela pele go ba motlotlo ka wena ka baka la gore batswadi ba rena ba ka se re tlogele re sokola
batswadi ba rena ka setso sa Afrika ge motho a hlokofetse ka moya re sane le yena ka moya o sa re kgona gore bona ka moya o re hlokometse but ge e ka ba lena le tlonolwa ka mogo ke o mong a dula kua o mong a dula kua o mong a dula kua na ge o mong a ne le bothata o thuša ke mang o llela go mang le se ke la tetsegiša ka batho ge bana ba motho ba sa kwane go ne le batho ba bantši ba ba kwang monate ba a celebrate ge bana ba motho ba sa kwane le dilo tše mpe meleko ka mokagana ga gone ntwe e sa ba swareng ba swara ke ntongwe lengwe because go bulegile mašoba mara ge le swarane ga gone ka mokgwa e leng gore le ka tekera le ka gare ga mathata a mantši ka ona mathata ke mathata re tlono ba le ona mara ge le swarane ka baka la gore ga gone motho o mo go lena o e leng gore a ka sokola lena le le gona le ka kgona go mo thuša mara ge le sa kwane le tlo no tswela pele la gapaname go fele ditšhomi la segišana ka o mongwe ge dilo tša ge di sa sepele gabotse wa kry-a le thuša manaba a ga bolena go celebrata tshokolo ya o mongwe wa bolena moremi a ka no tla go bereka a raka dinoga a raka dikatse a raka ditokološi a raka dilo tše ka moka mara e sa hloka lena dipelong tša lena gore le tsebeng gore le bana ba motho le tsebeng gore ga le ne batswadi ke lena le swantšeng le tekwele bohloko le kwelaneng bohloko seng sa lena a go ne ka kapa wa ka tloga moteti ga maubana a tla le kwela bohloko le sa tekwele bohloko lena le ge o mong a dula kua o mong a dula kua ge moremi a fetša go bereka o tloge ga mmamolo wa go ye go dula ga geno ena ke tlotloga ke nyaka go dula ga gešo and then wena le nna ke tla go dula ga gešo and then wena wa tlogela toboro o se le mang ke tla fela ke go ba checka o checka bomang bona bana ba gešo a o e ga geno alright a gone molato bana ba gešo ke nagana gore go boleleng nnete ya ditaba tša lena e re hafoletše nako e ntši department tša lena department tša mathata a lena gantši ke department ya prof o tlo le thuša mo a ile a kgonang mara le swantse le lokišeng dipelo tša lena le meboya ya lena pele ka gore go boima go thuša batho ba e leng gore bona ka bo bona ga ba nyakane ga ba kwane so le swantse le bana ba motho le lokišeng meboya ya lena le lokišeng dipelo tša lena gore mmereko wa gage o tle o be bonolo re ya kwana kere ke a leboga prof a ke go leboge malome ka kapa sesi wo mogolo a kere se ka tšhabela mathata e lwa le mathata ka tsege e tla ka gae le sa itsebe e tliša sello ge o ka thietša dikatse tše di tlang ka mogare ga malapa bošego di tliša sello ene sello sa dikatse se bitša lehu noga ge e dula ka kitchen ka gare ga lapa la gabo lena e le thuša go ja a se noga ya modimo yeo ke noga ya batho e nyakang ka kitchen o ija le lena ka mo o ile tše le ngape ile šeba kry ile gore e dikoko nne o noga ye e kgona go krumolola pitša ije nama ye lena le apeileng ka mogae mara le a bona e phuša le pitša e kgolo e wiše mo fase pitša ke size 20 mapele ka mogare ga size 20 noga be e nyakang ka re lena le ba ba foka gae ne e se ka re ga pitša ne e le ka mo site ga lefestere pitša e mo gausi le lefestere so o ile a tlhatswitše ditswana a di bea mo godimo ga pitša nto ele ya phuša pitša ele ne e mova so o ile a gore nto ele e mova a re ke lebelela mo fase o kry-e le noga a namba a tlogela kwalela monyako a tla go nna pitša e le size 20 gomme ka mogare ne re faketse di-plate tša go phiatlega mara e iphuša noga a botse gore nna e nyako molaetša gore ke gona mosco ke tla ba ka go loma
a tšhefete nna potšišwa ka gore noge gore re e godile e gola gona ka mogae go ne le molete ka kuntlong ye go ne molete gona ka kuntlong gore re be e dula gona ka ko moleteng so ge le fetša go bolaya ye a senke la leka go tšhela metsi ka mola moleteng le lebelela gore tše ding di tlatšwa ile ra tšhela re topotša gore ne re fele re bona magotlo re topotša gore ke magotlo re tšhela metsi le magotlo gona a tšwe a re tsebe gore ne ile moleta mare nako ngwe o no kry-a mabua makotokoto a tšwele a tletše mo ntlong lene nako kae le sa ye kua gae sebakana ke sebaka wena o ka bone mengwaga e mekae nna ke ne 8 months ke sae wena sesiwe mogolo a se gala so maybe ma 4 to 3 sesiwa mogare nna ke feletse go ya kgwedi ya go feta ke lata kgatha ngwana ya tleliniki nako a wele alright nke re bulelele ba theeletše malome ka kapa nke ba foune ba leke go bolela le bona ba tla bona re ba ba fa maele kae le kae hlanku ke sho o lokile mo ale motho wa modimo hlanku 0131100601311004007 metsotso e masomepedi nne fela go itšwela go area lesome 24 minutes before after the hour 10 o'clock ke topa motheletši wa mathomo mo go 06 mcrs o mo moyeng Chabile mcrs dumela 0131100601311004007 mcrs o se mo yeni locha ntate ka rata thobela ke screamer mo seabeng ra go amogela screamer ya no ape veke one ape ke ne le veke mathata pele ka jeno taba yo e toropisa tsho sira se nare ke ne go tsora mo ko e lo reng ne se ya bana ba ba se ka bomang go ba le bona ba teng ka ga bommago lena le šetše le mang wa sa a phelang malome a rena ba babedi fela a ba bangwe ba malapeng a bona ka ga bommago lena ke ba ba kae ba ba šetšeng ba phelang gone jwale ba phelang ke 4 ke malome ba babedi ba ba dulang ka ga kokwa rena ba ba sa phelang ke ba ba kae and then ba ba le metseng ya bona ke ba babedi go ra gore go šetše 4 ka ga bommago lena screamer ba re ba 4 ya no batho ba sa le teng ba family ne ke no rata gore ke duma fela gore ba ne hanela ka go malome ba bitsa family meeting then ba tla ba addressa taba ya bana ba le gore ba boele ke stene sa bona le RDP ya bona and then mara go tlonya ka yona di social worker e ne tshwere case ya bona I tsweletse pele taba bona and then for site ya go ya mo tsela Dr. Moremi ena o tshwere maatla a mantši a o kgona go phetha taelo e ba e nyaka mo ya re a leboga ke tlo leka ka maatla pa ke go bona gore nka ba thuša jwang okay Dr. Moremi ya no ke leboga maele a lena ke tlo leka ka maatla ke bone gore re ya go ba thuša jwang pa malome ka kapa se nke bo kgonala sentse gore re be le setlamo sa mo motse mo re go le so re kgone o kopana re bontshane re kgone go kopana re ko okay ya no duma bja nna ka gore re banna ba mo motse mo ba pšentše kgolo re kopane re kgone go thusa mo ya go nyake ya mo teng le mo re ka kgona go ya mo teng re re a leboga screamer okay 0131100601311004007 ke mo a re le go gona mcrs o mo moyeng dumela re gona le kae na ba ka le gware thobela le kae na
gona ka le ai ke re na ba ya ke le gopela go me botsisa botlhokai ba gore ka borwa ga le fula ba go bona jang ka ge ba re a ba hloboga a ba boloka ba ka ba go ba tlhapisa gona ba ba tlhapisa putsišo šiwe a wa senke ba re tlhapiša nna rena makala ga ba seno boa go boloka ba peile kgogwe nngwe ba e fraya ba fetša ba re ngathela yona a re botšiša gore ke eng ba re ke molebatša go e apeile ke ma gape le lena le bolele nnete peile ke bokoko wa rena ke bokoko wa rena ba re kgogo ke molebatša ba re ke molebatša okay ba go arabile wa digwara ba nkarabile ke ba kwela gore a re profit ye ditša ke sa ba thuše le gona mo and then e nngwe bana ba motho especially ka bokgone o bolela ka gona especially le bannyana ba na le go nyakana vele o mongwe o mongwe o tseterile mma ka gare ga lapa so ba tsebe gore tau tša tlhoka sebo ka dišita ke na re iso ba le ba bo family ba ba bone ga botse gore ga ba kwane that is why ba sena taba le bona motlho mongwe o mongwe a na le o kry-a re ba ba diajwang ba ba diajwang that's why ba sa ba ke serious and then bona ba santse ba no tseba gore ke bona ba fang Satane sebaka sa gore a kgone go bapala ka bona ka re a ba kwana Satane e nyaka ge to steal, kill and destroy so ge ba ka bala buka ya ba Efeso chapter 4 verse 27 le bolela gore le seke la nea Satane sebaka so bona ntho ba santse ba dire a ba kwane o mongwe le mongwe a be wrong ka ba lwanya ka go titira gore yena o right then ba gole ba kgone go godisana bale e makatsang gore o ba reng a gona mo monyane o dula le mankae ka gore ko monyane mo go bona ba monyaketse mmereko toropong o bereka ona o na le mengwaga e kae 23 years 23 le lena tamang le o bereka ba e go bereka kae wa digwara ka re mebereko a e gonana a ba e bo maketa ba bereke ba ska napile ba titira ditšhuana thata ba bala ka bona o tsenyella ka banna a go right o ditse RDP a ina gane o ditse ga mamogolo o ditse di-boyfriend thing a ba bue ka gae ba tle ba dile ka gae ba hlake ba le ka gae le batho ba tlo kgona go ba thuša ka nnete no re ke le leboga bana ba ge God bless you na le sa re tankina re a leboga MCRS ka pata facilitator bra le putswela digwale le kae a re monate braya ka re butša wena a re gona moroka tabela re kae re gona ra lena ai ke re na ba ke tamišile bosesese ba rena ba ka tsena re gona ya re ke le botseng ba usaka ne go na le ntho nngwe ba re go tlhabana ba šaka le teng ke ama le dibedi tse di fetsang go tswa gore kwano ke yona e dirang gore le feleletse le survive mo lifeng ra kwa gore no go na le mathata a itseng ka mo ga bolena tsela le tsela so ra tseba re le fitlhe mo ditseng tse kgolo se tsele ke ile a metho tharollo wa bona ke kwele a o somong a bolela tabeng ya botlhokwa a re ke tlhaka kae gore ba re kgalene impontsha tabeng ya gore lena gore nakwana netone ba taba gore leno ba le metšhikinya ke fela le tsela mara ntho e nkgatlhaga goreng kore lena foranang as le bana ba motho le ska dumela Satane ra tsene mara lena a le tšhikine ka re o tseba gore ge a ka le tšhikina le tlo phatlhalela sa ruri ene le tseba gore gona nong ke kwa gore no go na le mongwe gore ne wa dira o nna ko bo boyfriend mongwe o nna ko bontoma mogolo le yona yo in other side ga ga botse ka gore le tseba gore motho ge o setse o le one go sena motho bangwe bona ba fela ntse ba tla ba tlwaeta ge ba sa le kere ka mogae le tlo wela ke madimang ba bona nako e nngwe go ira go le gore okay ka buša o mongwe jale go nna ko bontho ba mogolo o mongwe o ko boyfriending
go ka tlhaga taba gore go tlhaele gore o mongwe a robale then e tlo ba ntho jang ka gore ke kwa gore ne le medical president ga la nyadiwa ga ke le so le no ba seamo sa ditaba ka mokgoseleng ka teng mara le ke mo pitsense ko ba teng go tsa facilitator le bontate moremi ba tlo le thusa bana ba ka mara kwano ke yona kore faranang jana ka bana ba motho akere ene ke kwisha ga botho ke kwisha ga botho gore ge motsadi a seno re bala ga la tlhapa ga la diriwa fela gore gore entate moremi le bo ntate ka kapa mo ba patla le thusa la ba ga botsana le ga ba le thusa ba seno tlina motse le ba ga botsana le boela ka mogae le ye mola mo council go ba CDW yo te kwa tsetsa mebereko e re bananya mo tseleng akere e tle bo go sa tshwane mara mpene go ya lo le sa gra mebereko kore mebereko le zela ina ka kelena mara le tsewa ka yela la pusha because bophelo bo ka mokho bana go ga go bophelo ke ntaralwa re la ntwa ya semoya le se ke la nyama le se ke la tsola le se ke la dira eng le tswa gore kana mokho ke kona le go la le tsala pele re go mafelong le go sa ba ne go ke ya la go abana ba moroka le ta facilitator yeah the brale puchwa ya le boga kere ya re ya go leboga wa tsa o tlile ka ntlha engwe kaone kudu bosesi ba re go sa le tšee di-cv le dife mokhanselara lena ge go thome go hirwa o a kwa gore lenyaka mmerekwa a thome ka go le hira kere ya so re tla le thuša le rena o mong ba nyaka go bolela aowa re lekile ga go direge selo go tlo direga man tlogelang go swara tša morago go tlo direga msrs o mo moyeng MCRS ke kapa kunjani Tangu ashuwe professor unjani Tangu ya dinoga tseo ya tsa gao tseo santse ke lentše tše bona o tshwanetse o dile le tsona o tshwana le mo fall banka mo ya o tshwanetse o dile nazo senya batho dilo tseo ya ka kapa bona yeah o entse o bolela mo o boditse mantswe a mangwe a re batho ga ba focus bana ba kura gore go sa gopela mmao gore papa ko botsa o tlo kwa ka dinonyana you cannot go o nna ko boyfriend teng are you focused bese you focus yeah o kana njani ku boyfriend ngenekheni kukhona ba re phendula ngesizulu ke ko ke go botsisa le nna bjang ga bo di boyfriend Ali focus labon yeah you are not focused then professor no go tlo le thusa ka tsone ya no ga tse santse re dintšhe mahlangu tša go phusha dipitša a di nyakege wa ke tsa batho tse wa kere di gona motlhe mo gona mo gotlhe mo then tshwanetse lo di batho di bone ko di tswang ko teng di tse bona ya santse re di bethe mahlangu ba a tlo tlhatisa ba bantu hayi ma labantu kumele ukuthi bahlale ekhaya kibo ma go tloa mo ka kapana our investigation nna le wena tshwanetse re ba boe bo botlhe ba founelane and then professor ba kry-e gae wow and then o ba bizela ama-social worker the mind is traumatic stress depression and mental disorder plus bipolar yeah and then abazali abanye abanaqiniso o ka se re o boloka motswadi wa gore o botsa bana ba banyana gore bo robala ko next door it's outdated ga e gona nto eo o ra re ka re nna ke ke boloka papa gore ba boloka no tse bana ba ka ba robola ga e gona nto eo batho ba batswadi ba bang ba irisa bona dilo tse di wrong le nyathokoza professor no go tse o dile ka tsone di o palela o bitse ba bang le didike ya a ro di dika mahlangu ro tswa le tsone ya le nna o mpitse go pala o mpitse tlo di dika tlo di raga ka dibutse ya no ke tlo go bitsa hlangu singatino man yes ngathokoza wangena ma mcrs mo yendumela le kae kapi re gona ra lena re gona le Dr. Moremi ke mmago Elvis ka mo Lufontaine re go amogela mmago Elvis o ne tabengwe ba iphatšitše mo o ka re ga le la le sha le morago a tseba ba rile ba bakile stene batho bao a se ba ba ke ka noga tšeo ka mo steneng se ba se baka
tšwela pele mathomong stene se ba re bakišitše ka mantšu gombala re bona gore ka gore maphodisa le masocial worker ba diile gore ba sa re batamela fale ke nagana gore ba re romela ka dilo gore re ngale ka moo le nna ke nagana so le yone o nyaka doctor e check bo serious wa tseba mama o re file ntlha engwe ye leng gore be re sheile man bemba stene se ba kae bemba stene se ke rena stene se senyakilwe ka baka la di-social worker ba re ba re nyakele ditene ka baka la gore re gotse malome a re tlaiša ka moga ke re batswadi ba tlhokofetse re sa le ba bannyane malome a re tlaiša a ne le gore botsa gore wa re raka ka gae ba le re ntse re gola re tlhalefa a sa re botsa mantswa gore wa re raka ke tsera tseba gore di-social worker ba ile ba re nyakele ditene go mongwe wa kokwa rena na re golela ba ile ba re nyakele ditene vale tene tse ba di nyakile ka nako e rena re nyakang go dula a ba sa nyaka ba re bakiša ka gore la mafelo re ile re thomo dula ba re botsa gore bona molaba le la mafelo ba tlile ka mo re dula ba tla ba re bona ba tlilo tšea di-landlel ba tšere di-landlel tše 80 ba re ke tša bona bomang di tšere ke ngwana koko na re golela modende le yena ba tlile ile ba babedi ke eng le lena koko ke ngwana motholo koko sebelega mma okay vale ba re botsa gore bona ba nyaka tšhelete glass ya mafestere ba nyaka le tšhelete ba blastaging ka yona mo fase ba re ke ntwe ba tlo tswang mo go rena ka yona na ra re ba araba ra re tšewe di nyaka re ya go di bolela re ne le ma-social worker ka gare mo tsileng bona ba re komela ba tšhaba gore komela re le ka komotseng ka gore ba tšhaba maphodisa le ma-social worker ba le re bona gore ba re romela ka lotse gore re ngale stene ka gore sentse re tswa ile bathutsoko ba re sebela ba re ile ra bona batho ba baso le ba baso ka kuga boleng re thomo kwiša gore ga botse motso re sa o baka le batho ba a re direng so bana besho since well tloutša ba roka ba tlo ya ka kua gae ba ya go bereka motse and then gore go be le boroko ka kua gae le tlabe le dula ka gona and then ba tla no bereka go bolela mara mo go lena ba ka se batamele go swala le go nwele ge ba palla go batamela mara ge pleke la idutse ka mogola le sa kgone go e berekisha mola ba maphodisa le di-social worker ba tseba e le ya lena then ba tlo feleletša ba bona o ka re ba le nyaketse stene ba sentše nako a bona fela ga le se tlhoke a kere so a re dumeleng gore ka moraga gore professor Moremi a bereke and then go tlo ba le boroko lena la dula ka mowe and then mošito wa tšwela pele ya ba le re ka se kgone go e tsena kudu ka gore maphodisa šetše a le gona ka gare di-social worker šetše di le gona ka gare se re tono leletšang ka sona ke gore as long as ba sa le batamele gore re maphodisa a di ya mmereko as long as ba sa le batamele gore di-social worker di ya mmereko so re a leboga maphodisa le di-social worker gore ba tšwele pele ba širile tše ditšhuana tša go swana le lena e re ke tšewa mafelelo šo mcrs mo moyeng ke thobela le ka a re gona ra lena a re gona misteka kapa le Mr. Moremi thobela ke tlhoka ina ka matlerekeng ra go amogela ebile ke mathomo ke tsena ra go amogela e koša botlhoko tabe ya bana ba ga borena ka pono a ka le tsebo gannyane kwano ka lapeng gantši kore e ke experience mo materekeng especially ke re thoma re kwana re thoma re kwana ge o ka tsena motho wa ka ntle mogare ore motho ba ba bošigo ba and lapa le kgona go thubega go kwa taba tše tša bana ba gešo ka moo ke kgona go bontšha gore dike di kitimang ka malalapeng la gabo bona ke tšona di jang gore go be kwano mola nna go sika kapa o thoma mola mathomo ba botša gore no ba bule dipelo ba dire eng ke nagana gore ge ntate Moremi a ka ba thuša ba lokologile kwano e la bona e tlo tloga ke nagana gore kwano e khosa ke dilo tse di leng gona ka mo lapeng la gabo bona a se bona re di-experience tse le nna ka kua ga ile ra ba le di-probleme tša mohutowe mara ra ba ra feletša re bitsa ena mogala kua ga Moremi a e tla ka ga ya bina re dula fatshe re mogala ba nyake re seke re sa kwana no re ya kwana ka gore re ile re fataelwa re ya mogalabe re gopele tshwarelo dire so re bue re kwane re le bana ba mogalabe basadi ba ga ba bararo ka moka
and ra kwana wa ba le kwano after tsela ya mofuto mara ge re ka ba le dilo ka malapeng ka mogae tša batho ba bošego ga gone gore go ka kwaniwa a ka no tswela pele ba thuša bana ba osora ba ratane a se gore bo malome ya bona ba tswileng ka gae ba ba rata gore bo abuti ya bona ba ba rata mara speed se se leng gona ka malapeng ka maga bo bona ka se ba kwantša mara ge ba tsitsega from go sona ke nagana gore mathata a tlo fela go ne mothato bo ifang gae be re bo ifa ga borena le rena go duma go ya ke go lebelekiso mara ke sae ke le go nyenya ka ga mma le papa mara ke go itse gore ke dilo tša bošego kare ba rile go tla banna ba gešo ba ga moreni ba be tshwara mola le mola wa re ya kwana le ba le be re sa founelane go bua le rene difounu mongwe tsere founu tša mo re kgona go kwana dilo tse di phelang ka mo jarateng ya bo bana bao ke yone e dirang gore bana bao lapa la bona ba seke ba kwana at all so ntate moreni a tswele pele a ba thushe then ba tshwarane ka moka then ba tlo kgona go ba right ba tlo phela ntho e ka ba tswa ka malapeng la bona ba tlo kwana gore ba seke ba kwana ke diphedi tse di leng ka magabo bona so ga ba dumele le bo abuti mo ba leng gona ba tsebe gore santse ba amogele mogala ba tla bereka ra ke re bana ba ke ba bannyane bona ba ka gore ntate morena a tla re thuse ka mogae ge le gore ba tšhedike le bona ba abuti kwa gae nke ba be le maatla a go dumelela mogala o ba re ke morena a tla thusa ke re bao ke bana ba bannyane ba ka se dirisene ba nnoši then ba bolele le bona gore no ba ga moreni re boletse le bona re tlatlikeng ke kgolo ba nyaka go tla go assista ka mogae ba thuse then re kgone go phela le lena re kgone go tseba re le ba abuti ya rena then lapa la gešo ya go lešika le tla loka re ya go leboga wa rra thank you ebile taba ye monno a e boletšego ya gore le bona ba be ba sa kwane e fela ka moraga gore ba tloutša ba roka batle ba binabine ka mola gae le go ba fa ditaelo mola le mola aua ba kwana ebile ba kgona le go founelana taba ye ke e botse jwele ka mehla a re dira ka tsela ye re a leboga ke nagana gore moroka o ka re weditše ya ke nagana gore ya bosesi e lokile bosesi re ya go bolela le baka gae ke leboga mantšu a mogala bo a fetšang go letša mo ke ya lebogile kudu re ya tla ka kua gae ya kere re tlo le thuša tlo leka ka maatla se ke se kgopelang ke gore le ba botšeng ba ka gae le bao le reng a le boledišane nabo kere and then ba tla ba beng gona ge re bereka lapa la ngwana bo bona ke re ke la ngwana bo bona lapa le and then le lena le be gona and ba le leng go tšeka moka tše di diragetšeng re tšweleng pele bana bešo ke lebogile kudu malome ka kapo ke lebogile thata ke ne nneta gore re ka bona balli ba le ba bang ba le ba bobedi le seke la šutha magagešo a re a leboga tloutša baroka kgaetšedi tšaka a reng ka mola reception ka fale re emeng fale ge e le ga
ke gopotse batho ke bolela ka bathieletši, ke bolela ka babogedi ba rena gore ke kgwedi ya basadi ba se ke ba makala ge re le gare ka mo meagong ya kgašo re thuša basadi kudu ba bona go etšwa basadi ebile go bua go etla basadi gape ke kgweding ya basadi ba ga borena le ketekeng kgwedi ya lena gabotse banna le swareng basadi gabotse le no fela le batlela le mabolomo basadi a se batho ba go tshwenya nne ka no re go bua mola wa bua moswaretše perete botsana mosadi o tlile o no thaba mosadi ga ne molato le motho nne mosadi o no tenyakela go no re yena o sa apare ye go sa apare ye go sa apare ye mosadi wa thaba swarang basadi gabotse banna kgweding ye banna go ka betha mosadi wa reipa mosadi o tlo bona mathata kudu ge mosadi o ga ka go swariša so swarang basadi gabotse banna batho ba ke bomma go rena ba magagešo ke ya le dumediša le kae re gona a fa ba le swere gabotse bo Petrosi bana a ba re sware gabotse ga bua le bana mohlolo ba kgwedi ye gape banna ke ya lena kgwedi ye banna ke kgwedi ya basadi ka moka mo kgweding ye ga re rate go bona mosadi a sokola re rata go bona basadi ba thabile re rata go bona basadi ba gabo rena ba ikgantšha ka kgwedi ya bona a re kwenge re bolela le mang o e leng gore ke molli wa rena re tsebe gore go tloga mo re ya kae re kweng dillo tša lena ka moka introduction o ke Mathapelo Bapela from Atlerekeng RDP. Okay, Ana Bapela from RDP Materke. Oh yeah. Khaitšedi aka e napile o kana pa ono tšola pele ke moka wa re fa ditaba tša gago ka botlalo khaitšedi ka mo o tla re mo ele go gore o sheile gona kapa mohlomongwe o lebetše ka mabaka a rileng o tla tlaletša kapa dia vale ke moka o kana pa wana o tia di alla ngwanešo ntate ka kapa nna ke ile ka ba le bothata bo ke ileng ka ba gona ke bo bogolo kudu ka baka la gore ka kua gae since marena tlhokofala re bala le dithokološi tse e le go bane di no re imiša ebile re dira le miscarriage at the same time mapele wena go re ditokološi tše di le tlaiša ka thobalano le be le ithwale o kgona go tseba jwang gore o imišitše ke tokološi ye ebile le miscarriage show ke kgona go ima beke or 2 weeks after ke dire miscarriage ke ra gona gore o tsebe jwang gore o imišitše ke tokološi ke ya ema ke kgone go tsamaya ke ya mo bathong batho ba fele ba mpotse and then a ke tsebe le gore bana ba ya kae all right and then motswadi a rena ile a no robala le ena ga robala o no bolokiwa ka mokgomong a ra kwešiša like sempia so and then a alla tabe ya go boloka mme se ka sempia gore go diegetšeng se motswadi ola o no hlokofala re le gona so re ba reno ba gona so o no hlokofala re le gona ga a fetša fela a senke go e ba le wa family o ileng a ba gona wa ileng a tla ba tlile mola e le labohlano nna mola re sa tsebe gore motho ga a hlokofetše o diriwa jwang so ke ile ka mohlapiša motswadi ola ke fetša go mohlapiša fela tšatši leo ba motšea ba re monametše stretchereng re monameditše re le ba babedi stretchereng e le nna le ngwana wa gešo ge re fetša fela go monametša a sepela a senke re ya gape re ya go mo gapeša gape kua o no tla ka labohlano bošego a tletše sa ruri le ba gešo bo mmamogolo ba tlile e le labohlano ba itla polokong bošego gare ga beke ka moka o tlhokofetše mantaga beke ka moka ga yona be re ntše re le bana re ntše re mekamekana le tabe ya batswadi mara go ne batho ba bagolo ba ka gae ba ileng bane a bane shedi ebile a senke ba re nyaka go tloga le gale so mma go hlokofetše ba setle ba tla ka labohlano la boa la prepare funeral ba se gona ka tšatši la go bea mme ba tla ka labohlano ba bošego ke tsemma go hlapišitše ke ma o hlapišitše ke nna ka mantaga tšatši la hlokofetšeng a tsamaye ga rwala ke heshe o hlapišitše ke nna so la bone ga e ba re goa moapeša re paletše ke go ya ka bane bo go sene motho o mogolo ka kua gae
le nna be re šia be re sa le bana be re sa tse gore motho ga a tlhokofetse a na o diwa jwang re tšhabile go ya ra re gona kua ba maapeshe ba tla motliša ka mogae ba maapešeng wa bona a re bolelele gona mowe wa bona go se apeshe motswadi go se laelele motswadi mmušareng go no tswa polelo e re a tleng ba mmušara a tle ka 5 a la ya go mo apesha a la ya go laele a la ya go mo laelela nto ga itse di ke bothata eo bo bogolo kudu go botsa ba ka gae lehu ba no dula ba no rabane tšhelete batle ka la bohlano bošego mola stopo se le ka mogare ga lapa ka baka la gore le ka ditlhobolo a batla ba no romela tšhelete ya pudi e tlhabile ke motho a dulang le nna a go apešang matswana pudi e tlhabile ke mokgonyane go sene motho mogolo malome ka kapa phati ya gore motho wa laelelwa e bohlokwa thata go ne mebušare e tswaletseng gone bjale beng ba yona ba lla a ba tsebe gore why mebušare e tswaletse is because ba dutse le memoya ya batho ba e leng gore a ya ga bobona ka mogare ga mmušara bona a gone gore ba re mebušara bona e tla tswela pele because memoya yela batho ba batlo ba senyetša bona ka bobona sa bobedi bana ba balla mmago bona o phuthilwe mara moya mmago bana ba o a sokola ka lebaka la gore mohu ga ya mmušareng o gahlana le bakhu ba bangwe sa mathoma a o tsebe gore bakhu ba la gahlana le bona ba ba berekile kang nako nngwe batho ba tšea gore ge o e ya go bereka mohu wa geno o mmerekela dilo tša matswa o mmerekeleng a go balo gantši ge re ya plekeng tša go swana le tšela tša bolota bakhu o kry-a family ya o e tlile family ya o e tlile go bohlokwa gore rakgadi le mmamalome le mogala bo motee wa kgoro ba ye go laelela mmagongwano wa e santse ba laelele mmagongwano o gahlane le batho ba bantši ba ba hlokofetseng ka mokgwa wa go fapana bangwe ba jilwe ke matswa bangwe ba bolailwe ka dithunya bangwe ba bolailwe ka dithipa bangwe ba bolailwe ka malwetse ya go fapana then mmago bana ba no gona sola ileng ebile ba bowe bohloko ba go boloka mmago se wa mo apesha mara ba bagolo ba le gona ba tseba nnete moya mmago se se o ka se robala ga botse ke nnete ka baka le go nyela re sepela ba mmerekiša gore tšela ditšhelete ra bereka ga go nento re diang ka ko gae gore tšela dijo gore tšela maupi ba mo diile modimo a thabeng go pala ko gore tore emeletša ka gae no wa bana taba go laelela malome ka kapa ke ba bantši ba e dirang ke ba bantši kudu ene beng ba mmušara a bane raita gore ba tlohlo ba go botša gore area so ba ria e wena o e riang a ba ngangišane le tumelo wa motho so ba geno nkebe ba tlile ba phetha setšo ka mokgo setšo sa segageno se nyakang ka gona mohu a laelelwa a retiwa a tšwa mmušareng a ya go tsena ka gae a botšiwa ro ka gae a tšwa ka gae a botšiwa gore wa ntlong ya gage ya mafelelo a o no mmoloka o ka re o tsentšha enama kgogo ka mogae o e ntšhane mohu a phethiwe ka mokgowe so go riagetše phošo lebakeng la taba ya mama gago re santse re ya go nyako tseba gore moya wa mamago o kae and then re kgone go moya mamago o kgone go robala ga botse ka mokgwa wa maleba ya bobedi mokgonyana ka setšwešhe mmatswa le thetho banna fela etse gore thetho ke eng bana ape thetho ke setswalo sa mosadi sa ka gare go tla buang gore mokgonyana a apeshe mmatswale bo go sena mo mogolo a go ne motho a ka hlabang pudi re basadi bo go sena motho a ka hlabang pudi no pudi e ka hlaba ke banna mara o gona wa swanetšeng go tla go tšea thetho yela a iše mo e leng gore go nyakega gona
so mogonyana le yena o thuša mosadi ya gagwe gobane mosadi ya gagwe o ka gare ga bothata fela mo go mmo re ka fetša re tsentšha mogonyana ka gare ga bothata ka gore o phetha go feta mo go seng gwa moswanela ene a gapeletša ke seemo ge batho ba bagolo ba bitša o sa tle o tlo riang ene mmago a ka se dula se apara because ge mohu a se apešwa thetho ya gagwe ngwana mollo mong ga molora o tlo lora motswadi ya gagwe a se apara go ne batho ba ba lorang batswadi ba bona ba se ba apara ba re ba berekiša lebaka ke gore o tlo tla go wena apereng ka re ga se ba mo apeša selo ba femeng so mogonyana o lekile ka mokgwa ka gona ngwana wa batho o nyaka go hlapišiwa mogonyana o wa borena onkwa so mara wa bona ba geno ge e le gore ke nnete ba e dirile ba ga bo mmagontwe ka tlholo ya modimo ba tlo skereya se ba beng ba senyaka ke phoso kgolo kudu nto ba e dirileng o ka tswela pele ka tše dingwe sese o no ba jwano a baka la le go njwale mama be ile motho e leng gobane ba berekile ka katse be sa nyake selo ka mama kore katse be ino dula ka mo e raloka le ngwana wa gešo e sa lo monyane ya be a tsofala ka tsela mama o rile a hlokofala ka tsela bentši e dutse gona ka kua e ne nnoši re šhaba go robala ka kua jarateng mara yona e robala ka kua ene nnoši re ile go fetša go hlobola ka tsela e tethakile re tsebe gore e rakilwe jwang ge re tsoga ka kua jarateng re no kgotša tšhweni bošego e dutse e go iša ketwane e dutse ka fase ga mohlare nako ngwe re kgotša e tšholotše metsi ka didromong di dula ka montle di tšholotše metsi nna re ipotša gore ke tonki la mafelelo ke rile ka re ke tsoga ka tsoša o wa lasbone ka mmotša ka re gape ntongwe šeitsene ka mo jarateng ga a tsoga a re a kgwetša ile gobane ntwe ke tšhweni o ile a tšhaba gwa šala go eme nna so ntwela ke rile ke e raka yano sepela ga botsana ebile ya sebele bothata felo ya be a tswa ka gate se se le tswa ka gae matlerekeng no matlerekeng ye no kereke tša kua matlerekeng santše di no gatlhana ka moka kore le dingaka go no rapediwa nagelanke e no berekwa banna aowawawa sesi a re thome mo katse e godile e bapala le wo le ngwana wa gago ka tsela be e rata mmago goba be e rata o ka se be e rata mama ke mama rena and ngwana o ke a bitša mama gore kokwa kere ke setlogolo so a gola go tše le yona katse nke re kwane mo katse e tlile le tswa go e tšea kae lena re tšo e tšea go motseng ya batho gona ku le e thakile ra e thaka nna ke tse re mokgekolo o tswa go e tšea kae maybe ba ba ka itseba ka nna ke tse gore e tswa kae katse le tswa go e kgopela metseng ya batho ke no re ke boa mmerekong ke a botšiša mama gore katse o itšere kae a re o itšere ka strateng sa ga mmatheni famile ka mmotšha ka re o šale o e tla le katse ka mo o bone jwang ka baka la gore wa tsa re motsoki a ra o thekga a ra o dira selo so wena go re tlela le phofolo ene wa tsa re dikatse di berekišiwa tša bošaedi re tlo feletša re dirile jwang ka yona a ra wa yena o tletše for magotlo e rake magotlo ka baka la gore magotlo a ga e ne ile a mantši a be a le gona ka nnete yona na le gona mara a no ba gona le ge e le gona mara ke tso re a feletše kae ka re la mafelofelo ile a se tlhasa ba gona alright katse e tlile ka gae katse e tlileng ka ga bolena katse e goletše ga bolena katse e tswa strateng sa kae a gone molato a kere le re ke strata sa kae se ga mammang a kere ke ga motho ke rela gore re re ga motho re se ka re strateng sa ga mammang re kgopela tshwarelo go bitša fane ya batho e tswa strateng sa kae ga motho gona ko e tlile ka ga geno e goletše ka ga geno ka moraga gore ka tse itle magotlo a ka ba tšere nako e kae a se gona ka molagae ka tselentše le ne le yona ka molagae a tšere sebaka gore a tsamaye ka baka la gore la mafelelo mama sala re ka a le phirimi ka mmotša ka ra wa mama ye khitlo re bolaela bana ka rena bana ba rena o kry-a topeletše mofase gane ke yona a le phirimi o kgopela gore o no e latlha
a wa itša go ilahlela ka kua toilet rano e tlogela ka tsela ke gona e tsamaya ngwago before di aloga tša bana e ke bwa mmerekong ke botšiša malome ke re kganeng ka tsene ile ka mo ka yona malome a raoa e tsamaile nna ke tsorile kae ya ba gona le go njwala e sa leo alright jwale mpotse mo ka tsege be bapala le ngwana ka go be bapala jwang le ngwana ka go ngwana ka nano ikuka like ikuka ka mokgonyano mongwe ga robetše ka tsela e tla mo a robetšeng so se sa ka mpotsa raoa ka tsene bothata e wa e bile busy le ngwana gare ga batho ba ba le mo ka moka wa e kgetha go bapala le ngwana wa gago like notpotsa e sefke ka tsentše a kere dikatse bošego ngwanešu ke rea di etelana ka mokgwa wa gore mo gongwe di nyaka go hlola tše dingwe tša dikatse ye wa yona be e sa emele tšeo tše dintšeo di itla and then ye yona e itla ye di robala le ngwana gago le bile ka tsela be sa nyake ngwana o la bo ka se motsholele wa se tsholele ka tsela be le lwa ka nnete o sa motsholela ba tša ka dijo tša ga di fa katse and then ka tsela be e khisiwa go khotse bilane le maboya melomo ba sa nyake go kwa selo ka katse ka tsela ge e tsamaya ka gae le e rakile ke fela ke botša batho ke re ge o ka bona o sene mpia o sene katse mara ka ga gago bošego go kgobokana dikatse o swanetse o nyake o tseba re katse e tswa kae ka gore go ka nore gape go ne banna ba bang ba nore a go ne taba ene ge mosadi a re ke a tswa ke ema ka maoto ke nyako tseba re dilo tše di tswa kae mosadi o botswa gore o rata dingaka o rata baruti wa tla le dilo tšeo tša gago ka mo ke a go raka wa ka gae mare ka mo go lela dikatse go lela dimpša tše wena o sengwa di rua so taba e ya katse le yona e nyaka re ye go e nyakišiša gore katse ye beile ka kua ga bolena e feletše kae ene ngwana wa gago o swantše se se re mothuši yena wa e hloka problem ka re bile le ka like a ke tsoreng ka e bea jwang e no e nyakela tsela go e bea like a ke kgone go kuša gore wa kgona go bolela or nna ke tsore ke tla re o dia a bolele o ne 5 years ngwa go tla wa sekolo o ne go kwa morago ga kgone go bolela le mahlo a gagwe a tšhentšhitše sentse ka tsela tsamaya o le yane mahlo mara o belegilwe a mahlo a gagwe a le gabotse belegilwe a le gabotse ka tseye e tsamaile ka moraga lekgo la mma go ba e tsamaile mma a sa le gona ka moraga di hlobola re no re fetša go hlobola dialoga before di tlo aloga junior na ya ba go tsamaya ga yona and then ka kua mokgekolo a boletšeng gore o itšere gona le tlwaelane le a tsebana le a etelana ka mola re tlwaelane ebile ka mokgole ka mola go bonang eno ba batho ba bangwe ba no ba thuana ba tshwana le rena eno ba ke ngwanyana a ke tshepe gore dilo tšeo a ka di dia dilo tše di ka be di diile ke batho ba lekgotla le ba le swarang ka kua gae bošego ane mama ka ba a rata dikarata ba ile motho le gambling a rata ke batho ane setšhaba okay so ga e tla le dilo ka mola gore a re dilo tše ke tsona di dileng gore a feletse a bila ka mokgolo ya no di a boa ka baka la gore nna aowa family yona a re nayo e ke re family ke rela sesa ka lengwana ga šhorno ba ba raro fela bo malome a rena ba dula ona mogausu mo Rathoke o mongwe re dula le ena a phela gabotse ba bang ba le bona ba mmitseng ya bona Rathoke ke ga bo mmaka wa seng a phela gabotse o godila phitše gabotse a ga kane ga šetše a godile go ba le no mo tlwaela e le malome go tloga bonnyaneng ba lena a se right ga lena ne re sa motsebe gore like batho ba le sale ba no tsamaya ga e gale okay o buile a buša ke bolwetse gona moya ba gona re motse ene le gona ka fta le hula mmage la kokwa rena mmago le na le sa gopola gore o be a le mmuša o tlhokofetse neng ka ngama mama o tlhokofetse last year ka 11 tša September go ra gore le sa gopola le mmušara wo a beng a le go wona ebile o sa bereka le gone jwale sa boloka mmago le ne o tlhokofaletše ka gae and then ga e tswa ya mmušareng le lekile go bolela le yena like lo tse sona re di tsebe a re tsebe gore ge motho ga a tlhokofetse sentse re bolele le yena sentse re direng lo tse sona re di tsebe ka baka la gore
re founile ra botsa bo o tlhokofetse forogo forogo ga gona like ne ke re ke a mmerekong ka ra imana ke mmerekong mama ntsoša re tsamaya mmerekong o tsošelwa e kara why o nrakelang a re tsamaya ka ra wana ke a dula mo ene go forogo e letlhaba monna le wena ra tleliniking e go pala re ta sepetlele aowa mothola ka bo 5 o'clock ya ba gona a re tlogela ena ga ba tlhokofala ne ke šetse le bana ne ke ne le bana ba le ba bannyane ka ntlong so ke boela mo go kgaitšedi ge o re le tlaiša ke ditokološi ka thobalano di be di le dire gore le beng pregnante le be le boe le direng di-miscarriage dilo tše tša di-miscarriage le go ba pregnante o kgona go tepona gore ke imile o le motho wa mosadi ya wa kgona tepona wa kgona teko gore o ime and then why o nagana gore e ka ba tokološi because of ona le boyfriend ai nna ke tsebe aowa sese o imile o mo mmeleng ke eng ntwe e go botšang gore ke imišitše ke tokološi mola e le gore go ne le boyfriend ye e leng gore o kgona go tipsina le yona why o sa nagana gore e ka ba boyfriend e ka be e le yona cause le yana ke re ba mo tsamaiša le yona thokološi maybe nna nka tepotsa gore ke robetse le yena e se yena e le thokološi ka tepotsa gore ke imišitše ke yana ne ke magamantšhi ke robala le yena ke ima and then ke dia di-miscarriage re tsamaya re ya batho ba lempotse gore bana ba fetana ba tse gore ba ya kae re tsamaya dingaka ke dikgale re sepela dingaka re patela re jela le tšhelete a go ne ntho e lokang and then mo tabeng ya gore lesogana la gago le lona le na le yona o bolela ka semi lesogana wa ileng a hlaba pudi ka ditlhobolo tša mmago ke bolela ka ena okay and then wena why o nagana gore kapa o tseba gore o ne tokološi tseba botsa ke tsamaya le ena re tsamaya dilo tša ka ko gae ra tsamaya ka moka re le family re ntsentšhitše se part of family ka baka la gore mma rena gore la a re šia le ena ena a laela le lentšu a re ngwana ka go o ka tlogela mollo o ka se tsogile wa ba mosadi and then re sa le gona mowe go kopaneng ga gago le yena mathata a ditokološi o be a ntše a ne le wona goba o nagana gore o itšere ka mo lapeng la geno jwale ka ge e le phate ya family a dira le dilo tše dintšhi for go le thuša e ka no ba itšere ka mo gae e ka no ba itšere mo itšereng ke no ba ke sa tsebora ka ba itšere kae ka baka la gore re tsamayang ke re batho ba ka se go botse gore o itšere kae ba tlo no go botse gore aowa e gona ditokološa ba ka se go botse gore o itšere kae ke re gone ba bangwe a ba ka se nyake go lweša a ke re go ka no tsamaya le ena ba mmotsa gore tokološi o itšere ka ko gae and then tšatši tše re yang golwa a kgotša bolela mantšwa a seng a loka that's why ba ka se re botse a re tsebe gore ena a ka ba itšere kae o boletse gore tokološi ye e le tšeela tšhelete e tšea dijo ka gae e le tlaiša ka thobalano mo tabeng ya dijo le tšhelete a re ye ko dijong ko dijong go diragalaeng re kgona go reka grocery a ntšhe 2000 ke ntšhe 2000 sona le ntšhe 2000 re be reka ka moka re reke dijo le dishebo tše e leng gobane di ka fetša 2 months ka mokaena re ba bantši kgane ga bosogana le ke kae ga bosogana le ke polokwane ga mmamabolo jale nako e ntšhi o e fetša le matlerekeng wo alright so ba le re makala metlhe le metlhe dijo tše di re di-20 or di-15 dijo di fedile ande ntho e sentse re diragalela gale mamantše a sa phele ga be ka nagana gore santse ke no tšea letswaele le kgorofo ke le tšhele ka mogare ga bupi bo go fela bupi metlhe le metlhe bupi o fetša beke 25 e fetša beke ra tšea letswaele le kgorofo ka le tšhela ka mogare ga bakete ka tšhela re nyako bona gore bupi bo tlo fela bupi bo la bo fele so e ke se gona ba e dire ntho ele bo no fela re no reka bupi mo kgweding kgotsa re rekile maupi mo bekeng ga i5 dishebo dingwe a o tsebe gore dingwatha ke eng ene a re e fele gore no dula gona ka a o tsebe gore di fetša ke eng so ke ile ke ya go nyakešiša bampotse gore aowa ba roma mmago ande le yena ile a no tswelela ka mo ditorong a mpotsa re ngwanaka ke ka motseng o moso ke kgopela o nthuše o tlo o ntšee ke a tlaišega motse wo a go boditšeng ka ona ke motse o e leng gore wa o tseba ke o tseba ga botse thui gona mola matlerekeng gona mola matlerekeng RDP
mmago a go etela go botsa re ngwanaka ke ka motseng o moso ke gopela re o tle o ntše so ke rile ke ya ile mo diponong ka re ke santse ke molate ka mola mama o no tswelela ka morago ga lebati so ga tswelela ka morago ga lebati ke re ke ya motšea o gana ka letsogo o kgapha letsogo a nyake emapele mo torong mmago o go tletse a go laelela kapa a go kgopela wa be wa tepona o ya motorong ge o fihla wa a notswela ka morago ga lebati go swantse o mo sware ka letsogo o tsamaye le yena a gana ka letsogo ao batho le tlwaelane le ba ka mo motseng owe re tlwaelane kudu le batho ba le go nywala ke tshepe gore e ka ba bona ka morago ga gore mmago o re wa molata a gane ka letsogo o phedišana jwang le bona go tloga nako eo a ke banyake bile le mo ke fetileng a ke nyake le go ba bona le go ba dumediša ke nyake le go ba dumediša moroka jwale bana besho le duma o ka re thušo ye le ka e hwetšago e ka ba ya mohuta mang thušo ye ka e hwetšang e re kgopelang ke gore marena a robale gabotse le motsola ge šube gabotse go tlogele gore a lokela batho ka baka la re ge e le serithi sona a re naso ka baka la re le go hlapišiwa a senke re no hlapišiwa ge mama a seno a robala ba no phatlalla ka moka ga bona ba tlile botlhano bošego ka moraga poloko ba no tsamaya o mongwe le mongwe ba no tsamaya ba re bona ba meberekong ba bangwe ba kae o mongwe le mongwe since from there awa senkebile go ba lo moteo wa boang gape a re botsa gore sentse re direng go diriweng ka moka ba no tsamaya ba re tlogela re le ba bararo ene le gona mama a seno a robala ka kua ga ile ra tšhabanyana le tšhaba eng mmago lena le motšhaba ga a dira eng mama a ke re nako a tlhokofala like motho o e leng gore a tlhokofala ne le mathomo ke mmona mama ka o tlhokofaletše ka matsogong aka so ne le mathomo like ge ke le ka kua gae ke phela ke šia ke re o tla no tswelela gona moki so ile ra feletša ka dula 3 months ka sesiaka ke setlhoke sa dula gae mara le yena mpotsa re tabe o e dirang a se yona ino boela gae ino kgotlelela ka re go a swana a go ne mo o tlo ya kae so go fihlela ebile o kwešiša gore motswadi o tlhokofetše ke swantse ke dule ka gae ke no dula ka no beta pelo ka re ga a tlile o tlile ke tla dira jwang ka setšhabe ke motswadi aka ga go ne nto ke tlo e diang mmago lena o tlhokofetše la diphuthela yena a ya mmušareng a se hlapišiwe a se tshwarwe a se laelelwe la se hlapi sefifi sa mmago ka ditlhobolo ka moraga ditlhobolo ka tse ya timelela ngwana wo a bego a le kgausi le yona a raloka le yona matlho a gage a leane o na le 5 years ga a kgone go bolela jwale ka bana ba ba ka bang le mengwaga e 5 go ne le tokološiši ka mo ye e lego gore e ya letlaiša mmago lena o motseng wa batho moroka šidiwe ngwaneng wa bana lapa le ne le bothata ene go ka thietša mathata a lapa le a nyakile go swana le mathata a lapa le la re tswang go lona le la balli ba rena ba mathomo lena mpotšeng mo dikgaetšedi tšaka ga gabo lena go dula ma a borena a lena gabo lena nna re dula ka RDP mama rena Aniston o dula ka RDP ke ntwa gage ga gabo mmago lena ke kae ke Rathok o boloketšwe kae mmago lena Rathok ke mang wa decide-ileng gore a išiwe Rathoke ka gore ke nagana gore o tlhokofaletše matlelereke o tlhokofaletše matlelereke eng ke re a ntšhiwa mo a dirapeng tša Rathoke
funeral e be e dietswe mo e le sephetho sa mang ka gore ba tlile botlhano bošego ba gabo sephetho seo ga botse be ba nyakile gore santse a ye go bolokela Rathoke mara a ba nyako ntšha tšhelete a ba nyako diaselo so ka boka la gore ditšhuana rena mola RDP o hlokofaletswe ba go rekela dikgong ba go rekela le metsi councilor e nyaka batho ba go rekela metsi ba go fa metsi mahala ba go fa le tanka mahala ba go rekela le ba go remela dikgong mola ba go letšiwana kana ba go donatela so ba nyakile gore nna ke tšee dikgong tšela le dilo tšela ke go iša mama kua Rathoke gore bona ba kgwetse tšhelete ka bana kua Rathoke ba re gone tšhelete ba e kgwetšang so ka re a e kgone gore bolokele mama kua le nna ge le nyaka go iša mama Rathoke tšeang dikgong tše ke le gireng koloi le di išeng kua ka baka la molao wa mooki matlerekeng a o dumele gore dilo tša mooki di e Rathoke gore re dilo tše tša mola di tlogelang lena le boloka ba gana yona eo ba re aowa e ka se kgonege gore nna re ye go ntšha dilo kua Rathoke go kaone gona mo direleng gona mo kana le bolela e le la bokae e le la bohlano a gone a bolokwa go sasa a le ne di-number tša go mowane tša gabo mama go lena ke go dina ke ne le tsona ke yena o la ba jwang a dutšeng gona kua dutšeng le rena re motlogetše gona kua re diphudula le rena ka Rathoke ke ga bomang ga bomma go lena ke ga bapela o ke ga bapela okay ka Rathoke ga bapela ba gelwane malome ka kapa o tlo bitša difounu mo re tlo no fa chance ya gore batho ba foune re kgopela re gele ka gona ba ga bapela le foune nke re kweng gore taba ye bosesi ba e bolelang ke nnete na ba biletse tsona malome ka kapa dinomoro tša mogala jwale ke ge professor a kgopela gore batheletši ba tsene especially re kgopela gore ba ba ka beng ba tseba ba ga bapela mola matlerekeng mola ba botseng gore taba tša ga bo bona šidi ebile ke a tseba ke a dumela gore ba theeleditše le bona ke sure so magagešo go boima 0131100406013 11004007 013 11000406 MCRS o mo moyeng dumele Thobela re gona ra lena wa rra warra ke kgopela le duleng ga botse ga le kwa gale ke kgopela gore nke le no dulang ga botse mo e leng gore le tlo kgona gore le batheletši ba le kwe ga botse ya le a kwagalanyana le reng wa rra wa tseba o bolela ga botse mara o e senya go re morutinyana wa rra man mara la ithietša radio ntle le ge go tsene moremi go thoma mola go bo 6 7 8 ya ba ya re 9 ge re tsena lene go thietša radio e magagešo e ne baruti radio e ne baruti e ne ba profeta e ne dilo tše ka moka ga tsona magagešo MCRS mo moyeng 0131100406013 11004060 24 minutes past 11 o'clock metsotso ke masomepedi nne fela go itšhela go ere ya lesomete MCRS o mo moyeng dumelahle MCRS dumela aya teng mongaka go lla go gantšha megogo jwale wa e senya jwale ke a go feta wena 01311004060 013 11004007 MCRS mo moyeng
ka kapa Thobela sa le krima mo sabe ya ka mo khileng ka ka teng ka kapa ai ke khile ka tsaka le dia le hloile katse ai ena le mokgwa re motlhomong go ka re bala ha o file ndene e rata go lla e ga modimo mongwe o iseng ona nna bile ke na nta motlhomong go ra gore e ya moya o la haola jwale warra ge nka re mohlomongwe e le letšatši la lena la matswalo ke moka wa kry-a ka kua ga maubane ka tseya ka e tlatšitše dikatsana ke moka wa ka no tla ko go swaretše ka tsana mona ka re mona happy birthday na wena o tla gana present na warra ke tse ya moela barai e no e gola bo nka se ka rua o bothata ke ge e godile e ka gola fela na pele e tlhabateng ikwa e napile warra o ka reng go dikgaetšedi tša rena fa ya ne pe taba tsa ka jeno di boimanyana mara ge ke lebeletse go ka ya gore ka mokgola malome mere wa botseng ka teng o ka re mokgonyana le ena sontse a tlhape sontse a tlhape wa re mokgonyana le mmatswale a ba kopane sontse ba tlhape and then di tlo sekamela ka montate morimi wa pape di tla di monya gare ka nnete le kwagetše warra a wa re lebogile thank you ga msrs mo moyeng dumelang ntate ka kapa ke a go tama mošate o mogolo le kae mongaka ngwanešo o go lela ko go kgantšha megogo le baroka ka mo bontamišetše Thobela le bolela le thapedinkwana ka rathoke ra go amogela thapedinkwana bo ausi ba ke bana ba ragadi dingwana malome a bona o motswala a bona ba ka re ba lebeke lebitso la thapedi mara go ka re semoli ba tla nkwa ikwa no ba dumela ka dihlogo ka fa ba dumela man ntate ka kapa taba ba ausi ba ke e thata e leng e thata ko monnyane nka tshone go tsena ku fela ena be ke kgopela go ka traya go lefa difounu tša malome ya bona mo wa dulang rathoke swara jwalo no ntshwarela jwalo mongaka swara jwalo e re ke die so ke moka ke die jwale all right metsotso ke masomepedi senyane go ikela go ere ya lesomepedi 29 minutes before the hour 12 o'clock mo e leng gore re ya lenanegong la masa a tseleng ka lentso la Calvin Magopa mo e leng gore o tlo sepela le wena go fitla ka ere ya boraro tla ba le gona Clement Makena Classic C yena o ya go bja erenga ya botshelela mesong magesho ba re file di-number phone tša bapela mošala lapeng ka kua rathoke gomme wa ge re moletšetša ga re mokgwetše mogaleng goba mohlho mongwe ke di-network goba king e fela ge e ka ba o theeleditše nke a re thuše gore re mokgwetše la tseba ke malobanyana mo kapa mohlho mongwe dibekanyana tše di fetilego ke ile ka bontšha gore nke bana ge ba hlokofaletšwe ke motswadi ba bona gore difamily o ka re ga di ba direle dilo tša gabotse go botšiša wa tseba go no ya ka mokgekolong wa ka baagišaneng le ge re sa tsebe rena o tla re o ya go butša kganeng wa go butša ena o a motšereng mara o no butša gore gabotse ge go hlagiletše jwale ka tše tsamaišo gantši e ba e feng ka baka la gore difamily mane di feila batho ene ntwe e ntshwabišang moroka ko gore go tlwaelegile gore difamily tša bomma ke tšona tše di bang le thekgo kudu go feta tša bopapa mara balli ba re bileng le bona mo ke išita le ba pele
ke bala le ba re ne le bona gone jwale ba feitse ke family tša bomma go bona ya ene e kwisha bohloko like ka mokgwa ileng ka gona go losa mme ke taba e nngwe kgolo kudu gape ge ngwana a re ga bommage ke tloga ke dumela gore ngwana o mole o mongwe o ka re ga ya ga bommage o tlela ke lethabo ebile ga a le ga bommage o a tseba gore o mo lefelong le a rategang kudu mo go lona go feta ge a le ga bopapage jwale ge ngwana a rejecta ke ba bommage ene mola e le gore mohlomongwe o kry-a e le gore mma ga a nyalwa go ra re ge ke bolela ka family ya ka ke bolela ka family ya bomma mohlomongwe ebile le ga bopapa ga ko go tsebe ga ke mo tsebe le yena mara ge ke bolela ka family ya ge go ra ke bolela ka family ya bomma ge ke rejecta ke yona ba ra gore ke e kae wa tseba ntate ka kapa tabashi mo go ne taba ye santseng re e kry-e ba bomme ba ka seno dula beke ka moka gore o be go ne nto be beng ba e lwela mo moroka mara batho a ba tsebe kapa re le batho re tsebeng gore o ka se lae motho ka lehu a go kgonagale kore ge nka go hloya ka se go rate mara ge nka no kwa ba re moroka o robetse mane ke swanetse ke tle lehung nka se no dula ka no re o lokile ebile ke le o bona go le motho fela mohlomongwe ke tla no rae ke tla reng mara lehu e le la ka gae ke hlokofaletše ke ngwaneshu kapa ke motlogolo kapa ke mama ke no re be ke sa morate a ke e no se kgonagale wa batho ma modimo lebaka la gore ke ra e kgonagale ke le shosho a senke la baraka a senke re baraka RDP yona a senke ba e rata le mmarena a senke a swariwa ga botse go tloga kua ge a tloga gae o tlogile a rakilwe ene mma ka beile lasbon o tlogile a rakilwe ka gae a ya go nyaka ntlo RDP alright nako mama go a fetša o hlokofala mo before o bitša hesho ba biditše re ba founetse re ba botsa gore mama o tlhokofetše ka 5 ba motšere ka 3 to 4 ya llata kan re tswa go jika le spetlele ka ena re sa tsebe motho go tlhokofala be re sa tsebe re ko mojwa re girile koloi ntse a tlhokofetse rena re sa tsebe gore o tlhokofetse ra tsamara tleliniking kua kere me re fitlha kua senke ba mo folosha ka koloing fitlhile kua nnese ya namela ka mola koloing ya fitlha motšheka ya mula mahlo ya kgwetsane lehulo ka ganong mahlo kgwetsa le bane mothola o sepetse o no mpitša ga botsa re se motho o sepetse ya gae ke ge re boela gae re mo folosha ka koloing re mmea ka ntlong until hesha e ya go tla ka mafo le ba founetse ka nako mang mohlomongwe kgaetšedi ka ge ka ba o sa gopola ba hesha ba ka gayo la ke bo malome bo mmane bo mmamogolo jwale ba gabo re ba founetse furugo ka bana a hlokofala ka 5 nna re ba founetse ka bo ma 7 ke ge re ba founela maloma ka nantša a dula gona mola rathoke and then o mongwe wa go bajwa ke yena ba ntše a le gona o tlile mola setse lo bane mama a setša a robetse o na le bo mmane le bo mmamogolo ke ne bo mmamogolo ba babedi bo malome ba babedi mama ka ne le lasbone le mosadi and then le bona gore ba no se bonagale ba tlile ka la bohlano llata le ka re bošego ka ma 8 ge ba fitla ba nyaka go swara di-meeting tša gore mmago lena a swantse a e rathoke ge ba fitla a senke ba bolela ka tša rathoke ebile bo mmamogolo motho a boletseng ka taba rathoke be ile malome ka baka la gore o ka re go ne tšhelete tše ba dingwadišang tša diboloko ku so o ka re ba lebeletše yona mazukana wa diboloko ku and then ka moraga lekhula la mmago lena phedišano ya lena le bona e jwang phedišano a rena a senke e ba gabotse ka baka la gore le go tla batle gona mmamogolo o mongwe o dula toropong o mongwe o dula polokwane and then malume yena o dula rathoko o no fela a etla o no feta nakong ya mmerekong wa tsena wa dumediša and then ba le ba basadi ba le ba dula kgole and then malome jwale ka ge e le yena a pentšeng a etla a re batlogolo dumelang le ile la mo fa maikutlo a lena gore le tekwa jwang ka se diregileng ka nako ya lekgola mmago bona ya mmago lena le ditlhobolo senka re botšiša ebile a senke le rena re mmotša ka baka la gore ke motho e leng go bana a senkanya ka go tseba gore go diegile jwang o šetse jwang ka baka la gore no re fetša go boloka same time ba shara diaparo ba fetša go shara diaparo ba phutha o molo matsama ba tlogela hlakahlakano la dipitša le dijwana le ditente
ba sepela ba metseng ya bona nna ra shala re phutha ka bana ba bona be ba se batla le ho ba tlile ba sepejo molomo ba tsa male mma so le a kwana le bana ba bona le a founelana a gone mathata wa senke re kwana go tloga gala bile go ni ba le bile mola mama ro balang gore re ka setsule ra kwana re paletse go kwana gale batswadi ba sa phela and then since mmagolena a tlhokofetse kua ga bo mmagolena go ba go bo mmamogolo bo malome ga senke go e ba le modiro o e leng gore o le gapeletša gore jwale ka bana ba dikgadi le yeng le eng go thekga modiro o ka beng o le gona kowe modirong gona re ya le ge ke ya go phasa nna ka baka la re ke tshwenya ke semoya ke swantse ke ye go thwasa ke ya go phasa ba mpotsa gore ke ya bathong ba mpotsa gore ya ga no phasa ke kgona go fitla kua ke phase ba se gone ke fetsa go phasa ba kgotsa dineifi ditšhetšu mo thukoleng ba mpotsa gore ke moloi ke tlile o ba loya and then wena o no ya kua ga bo mmago wa fitla wa phasa ntle le go notifya malome wa šetšeng ka gae ga ne mosadi malome mosadi wa gagwe hlokofetse bana o na monyetši bana ba gaga ba dule ka mola malome o ile a tšwa ka mola nako mama a sa phela ka kua ga koko a tšwa go aga stene se senku gona kura thoke so a dule le bana ka mola dulang o ile a nyala mosadi wa hlokofala ke mmago bana ba a nyala wa bobedi ba tlhalana wa boraro a hlokofala go ntse a le ka rone o mo mara setšho ba nyalang so wena ge o ya o kirile taelo ya go phasa o ya gona ka mola go sa dule motho ke ya gona ka kua mokgekolo ka ke goletse gona ka mola ge ke gola ka kua ke go ke mokgekolo la ke tseba e be le mmaka ke sa mo tsebe thomile go tseba mmaka ka 2002 e le gona ke mothomang go tseba mmaka ke no go disha ke mokgekolo o rile go tlhokofala mokgekolo ya ba gona ke tlo kgonang go tseba mmaka mmago o first born wena ga geno ke first born mmago ba ile kae ai nanga le botsa maka ka nna ke no go disha ke mokgekolo ja gore ba ile kae a ke o sa o tsebe gore o ne mmago a phelang ke thomile go tseba ka 2002 ka lekgola koko be ke ne 13 years koko ba jwa nako ka re be ke ne 13 years ka go 90 ya 16 December so ge o kry-a taelo gore swantse o ye go phasa kua ga geno mogolo wena o no ya wa fitla wa dia tšeo di diang wa tšwa wa sepela ge bona ba fitla ba kry-a gore mola titikwaneng go be go bereka sneifi kapa se sengwe e napile ba go founela ba go bitša ka leina la moloi goba ba no bolela ba founelana kapa ba botša baagišane nte ba thomile go e bolela ka baka la re mama na ntse a tseba gore ke motho a dimo wa semoya ka baka la re ne ke kgona go dia dilo and then le kerekeng ke ile be ke rata gore kereka mapostolo so ne ke ile kereka mapostolo ba ntšhetša diphiga ke ne diphiga dilo tše ntši mare diwatwate ka ko ke kgona go di apara ke ya kerekeng ke kgona go bontšhiwe so mama ke rile ka re ke mmotse tšotšong re le kerekeng a mpotsa nkgapha gona ba founela yena ba roga yena ba mmotsa gore nna ke molo la mafelelo mama nako a tlo tlhokofala re tšwa ka kua gae re ba botsa after dihlobolo tswa ka go ga ke ba botsa kere ba re santse ke phase ka mo malume a re o a ne le mosadi a gage mara ka baka la re tšatši nakoela a ke tse gore na bona mama a tlhokofetse gore ba bona mama go diegang ile a dumela ka baka mosadi a gage wa go njwale ya ba yena a nkiša mola thogoleng a mphasetšang ra be ra dirapeng ba ntaetela kerese ra bea le dijwana gona kuka le mama le mola le botwa go bontšha gore ke mang o hlokofetse neng a nayo gore ino ba maabu fela mola nako ngwe le ngwe bila ka no re timelela kana ke re dirapeng go boloka batho ba bantši ba mmušara ga se batla le yona ba mmušara re ile re bolela ba re ke 400 and be re se nayo ka bane le ge e re bolokela re ya ra thoke ba nyakile 500 a transport a ke le botšeng bana ba ka ne le tlo ba ka gare ga bothata ka gore ge le ka timelela ke phupu ya mmago lena batho ba tlhokofala everyday batho ba bolokwa mabitla a tlala le no nyakang lesenkana ne le no nyakang lesenkana le no le ngwalang ka pente fela go nore mmago lena ke mang o belegwe neng o tlhokofetse neng and then le bie mmola gore le duleng le gopola kapa le tseba ge e ka ba le hloka thušo on that re gopela le re boledišeng re tla thuša ka se sengwenyana gore mola lebitleng la mmago lena go beng le lesenke le e leng gore le a bontšha gore lebitla le ke la mmago lena ge le ka le timelela
le tlo ba ka gare ga mathata ka gore go tlo kosa re sontse letletlhe mo lenyaka dingaka gore di tle di le šupetšeng ene e swantse se ka ba ntwa gale re kgopela gore ge e ka ba motlho mongwe le tlo gakanega re tla le thuša kere re tla le thuša gore lesenkana leo la mola mabitleng le beng gona batho ba go dia di-tombstone ba theeleditše go ne le ba re ba tsebang ge e ka ba le ka kgona go no dia ntwa for khona fela le ge e ka ba e nnyane yona e la le e beiwang mo ditlhogong batho ba mebušara thušang motho o mongwe le o mongwe wo a ka beng a ne le tsebo ya gore a ka le designer lesenkenyana lela goba mohlho mongwe le phisinyana ya leswikanyana fela le lennyane re tla ba direla thobela aowa napile ke nagana gore re kry-ile solution magagesho re tlo e dira kry bana ba gesho re tlo e dira modimo o tlo le thuša badimo ba gabolela ba tlo le thuša modimo ga a robale ke moleta Iseraele and then le tepethele matsogo gore lebile le sebete sa go tla mo dilo tše dintšhi tloutša baroka o tlo le thuša and then le tlo kgona go ba gabotse seetša sa kgona go le atela la kgona go bona mo le tsamayang gona and then bana ba gesho motswadi ga se wa lebelegileng fela a kere ke kwa gore o tsena kereke gona kua kerekeng ti tirele batswadi o ti tirele bana benu ka tumelo a kere o se kwa titira tšhiwana ka gare ga kereke motho o kry-a batswadi motho o kry-a bana ba gabo motho o kry-a everybody go ne le batho ba e leng gore ba ka lerata ba lefa lerato ba le amogela ge le ne le mathata la llela go bona ba le eletša jwale ka batswadi a kere le seke la nampeletše ya bošiwana ba lena le bobea ka pele kudu go ne le batho ba e leng gore ba kgona re tlo le diela boto yewe letlate le re fa di-details gore mmago lena o tlhokofetse neng o belegile neng jwale tane ra le direla yona kere ke sure gore la bobedi re tla re ge re boa mo re tla bua motlho mongwe re bolela se sengwenyana gore ebile re tswa go e tlhoma kere re a leboga prof sebaka se ke sa gago mongaka ya nna malome ka kapa be ke re ka lebaka la gore re palela ko go kry-a family ya bona re ba thuše mara re leke go swara taba ya ntwa ya bona ge o e lebeletše ntwa e ya gabolena sese ge re ka re ra e lokiša e ka loka ga ke tshepe gore e ka loka ka baka la gore le ngaka tšeane ile a bitše bapela ka moka ga bapela kwanwa e gona ene re no gola e se gona ene a e thomi ka ga bapela ka lapeng la gešo fela jale nna ka moka tate o lebiditše wa tseba gore kwano e jwang kwano e ya ka lena re le nyako kwana ba le nyake na o lekile tate o lebiditše ka moka go padile gore lena le kwane a go apala gore yena a le kwantšhe go padile gore lena le kwane so wena eso le sesi so o lokile mo e leng gore re ka bitša bo malome o ka ba swarela o ka ba le kwano la tswela pele le bona na wena o lokile gore o ka ba swarela go tšeka moka tše di diragetšeng wena se se o lokile alright ke bolelela lebakeng la gore ge go kgonagala ka labobedi nke re tsene le bo malome ya bona ka gore re tla re ya kua lebitlelang mmago bana ba ba raka ba re lenyaka moo ene tabeng ya point o ba botšang ya lesenke motho o kgona go tla kua a tlele moporofeta re yawa mona o ke papago ge o ya kua lebitlelang mmago kry motho a hlomile lesenke a rawa vale le lebitla le ke la tatele wena wa re ke la mma go kwa sa re bala re epolle mo re nyako tse gore o ke mang e bohlokwa kudu taba ya gore lebitla le be le mmaka ka gore nna ke bolela sosa le ka gatlhana le yona pleke tše dintšhi kry batho ba baka lebitla so lebitla la geno santse o tsebe gore ke number mang le gausi le lebitla la kae skano ba lebitlelano bolokalano a ka gae la tšea nako le sa ekwa dipula di ana di a ria tše ka mokana ga tšona ene re tlo re bona moroka o kry le gore family e kgona go boloka kere le gona ka moga borena di gona lo tše jwalo re kgona go boloka ge lesenkana lela le se gona mola kapa mohlomong go sene ditena tša go ageletša re tlo re bona go kwanwa gore
ka gore re a boloka go jwale re tla re go sasa go ba ka mmanta ga forogo ra tlisha le ditena mo ra tla ra jaretella lebitla le gore le ge dipula di kana jwang le jwang mobuo o sko wa phatlalala so family ya ga bo bana ba ke impontša gore ntle le go kwana ga ine shedi ka gore lebitla lela ke la se se ya bona le ge ile gore ba be bane le tša bona mara ke la se se ya bona nto ngwe lengwe ye ka diragala mmola madimabe ga a tle go wela bana ba fela gopola gore mma go bana ba ke rakgadi mo go bana ba abutage ke mmangwane mo go bana ba bosesiage so a ka se palele ke gore ge a se a robala ga botse le bona ba ka ba le mathata so ba no se be le shedi ka bo bona ba no se be le shedi mara ke dumela gore ka mogo mohlomongwe o ba eletšago ka gona re tlo nyakana le bona re tlo ba founela la bobedi ka mogo bollago ka gona o kgopelago re tla tšea matsapa gore la bobedi re be le bona ka baka la gore impotša gore le bona ba hloka thušo ka baka la gore moroka o ka se no re o belegile batho ba no re se se ya go hlokofetše wena wa nyaka go ya la bohlano bošego go ra gore go ne ntongwe ga e right ka wena so go ra gore o hloka thušo ene wena ga o awe gore o hloka thušo eno ba bualo batho ba le ba gešo ba ga bapela ba hloka thušo mo go neng khutšo go ne mahlatse wa nkwa sese jwang a bomele mo batho ba gatang mehle le mehle jwang bonyaka pleke ye leng gore ga e tshwenyiwe a e gatagatwe mahlatse ya bolena ka setle mo go neng le shata gona wa nkwa ke kwešiša gore le tlefa le rumile ke mmago gobane mmago o nyaka khutšo gare ga bana ba gage le ba gabo gobane thetho ya mmago ye e leng gore le hlabile pudi ya gona re ka se e dire ba geno ba se gona ba gabo mmago ba ka ba rile bošaedi bo bokae mara go ne mo re ba hlokang gore dilo tša mmago di kgone go phethwa ka botse go ntse lelapa lela le dulang go lona mo la RDP le lebegile re ka se hlabe pudi ya thetho ka lapeng le re seng ra lebega gobane re hlaba pudi ya thetho molaleng ke ga mang ka moo ke phoso ge re ya go ba riela leswika la go bontšha gore mmago lena o robetše mo le lennyane a re o ria lesenkenne re ne bothata ba gore banna ba ba kgoga dikobatše ba šetše ba tsena ka mogare ga mabitla a gabo rena ba utswa masenkana le ba akadiša bagala ba ba gešo ka ge ba re ba tlo thuša ka go dira mmaka ke kgopela ba dire mmaka wa leswika ya re o bie mola o bontšhe gore ko ona o e leng gore o tlatle o e ba sešupo kore mmaka wa leswika le lennyane la gabotse la go no ngwala go no re no o ke mmago mang ka lebaka la re masenka ba utswa so bona banna ba ba utswang masenkanale ba tsebe gore ba sa tlo no swara ke matšwa go gana go fela cause ba tšea le dilo tše ba seng ba swanelo di tšee so a go ne molato sese re tlo le thuša kere ke kgopela gore re ikgokaganye kore re tlemaganye le ba gabo lena papa go lena o sa phele a re ba tsebe a go ne wa tsebang papa o ne papaga o ne papago since o tsebana le mamago ka from 2000 senke o mmotšiša gore papa kwa kae ge ke mmotšana a kwatana a tla bampeta na nraka le ka gae na a sa nako o tseba gore papa ka kwa botse go diega kae kwa ngwaga mango 96 papa ga o motsebe le nna ke motsebe papa alright ya bo papa re tla e bona ke agenda ya tšatši le lengwe wena o motho wa semoya kere a re lokišetša ga bo mmago pele tše ntšhi tša bo papa re tlo di šala morago go lokile ga bo mmago re se ke ra hlakahlakanya dilo malome ka kapa nna ke a ba leboga bosesi and then re o tšwela pele ka la bobedi ke rata go lemoša batheeletši le babogedi gore go sasa go a phethwa ditaelo ba ba nyakang ba le ba kgale ba le leng gore ba le mmerekong go sasa ke off ya bona ba tle ba phethe ditaelo ba futhe ge ba kry-a go le busy ba seke ba tšhaba go tsena ka mo go ne mmakola ba phekole
a ba rieletše ka moka tše di nyakegang mmakola o bereka le nna ke kgopelo ke ba kgopela Mokibelo Sontaga ditaelo di a phethwa ga Moremi ba katla ba ba nyakang thušo ba ka founela 079 398 1508 071 398 1508 goba o ka founela 060 959 0303 060 959 0303 or o ka re kry-a mola go tlakala la rena la Facebook o no re DR Moremi wa re followa mola wa kgona go bona tsohle ka moka tše di diragalang ka mola letlakaleng la rena basadi ba ga borena ke a bušeletša ke re iketleng ka letšatši le kgwedi ya lena baswa ba ga borena a re ntšheng batswadi ba rena ba bomme nke ba iketleng ka matla a rena re le bana ba bona ke mmamogolo ke mmane ke ngwanenu wa legarebe mo ntšhe magagesho ke kgwedi ya bona ye ba iketle ka yona magagesho ke lebogile kudu a kere ka dikgokaganyong tša le ya go re a leboga malome ka kapa re a leboga the crew re a leboga ka mokana ga lena ke lebogile thata le re emele ka mola re tlo le thuša ke go leboge Moroka ke leboge baiti ba rena re a leboga ka mola letlakaleng la Facebook la Dr. Moremi ka kapa maubane ba 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 re tswere ka 96.3 FM ba ba re tswereng ka www.msrs.co.za re lebogile Magagesho re a leboga Prof ya a ke ske ka lebala malome ka kapa go sasa koša Ibina Magaladi re gorosha magolo o mongwe wa rena rena re no mmitša magolo Tebogo o a goroga ka kua Magaladi ka Magaladi ke a kgopela gore ba batlong go kgona ba tsogele Furugu ba tle košeng ga Matsimela ba ga Matsimela ka Magaladi re gorosha magolo Tebogo Mokibelo re gorosha ke mang ke Rebecca ka kua ga Mogashwa a se gole nne le kerekela ya rena ya Sioni ka mo mamaneng mo mokgwaneng mo mola mokgwaneng mola re gorosha magolo Rebecca le ka tla ka Mokibelo koša e thoma ka 6 ya Furugu le tlo re kere ya fao koša tša rena go sasa di thulane ke tše pedi go ne le nngwe ya ngaka Mmanaswe ke ngwana ka le yena ke tlo feleletša ke ile go gata košeng go yena re tla be re bina gape ka kua Moganyaka ga matlala re tla be re bina fa le rene koša tše pedi santse re di attende go sasa ngaka Moremi o tla ba le košeng tše pedi ya gabo Tebogo le ya gabo le ya ga matlala ke lebogile kudu malome ka kapa be ke re ke seke ka tima batho taba tše ke lebogile Prof awa ebile melaetša ke yona e bohlokwa e swantšeng e fihle ditsebeng tša batho